बस लड़ाई स्कूलू ला इलाहा यथ ला इलाहा इल्लल्लाह कश्मीर के मुसलमानों वांगन वारि मनाई यथ कश्मीर के मुसलमानों अमिस रसूल अकरमस पे तोहमत लगित उम्मती रसूल अकरम रसूल अकरम उम्मती कर नजूसन हिज काम कर यहूदन हिज काम मुसलमानों ओतरा कर नारस परस्तिश नार नजन नजन उसका डिस्को करार खबर चमा वनी कयामत के दो इना शुन मोन उम्मती अम्या कर नजूसन हिज काम अम्या कर यहूदन तो नसारान हिज काम अश मुकामा ओतरा आवाज बोजन वाला ओतरा हनफी बनन वाला ओतरा हदीस बनन वाला कति जोड़ किरदार पत करनम फेसबुक बिछस पता नारस पूजा नार जालुन ये नार निश पनाह उस मंगान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ze komt naar het gat. Maaf, kijk. Je kunt niet nash. Als je mukam kent maar buzargan chus wanan je kunt niet. Als je mukam kasar wanan chus wanan je kunt niet. Als je het al heeft. तय नाराज करवन खुदा तो रसूल खुदा से मुसलमानों अशमुकाम सदर नारजानन वालो खबर चमा वनी कयामत के दो इना चूर म्यानो उम्मतियों मज तावन प्योई इसा तम तो बांधो इम सवनी शुम्यानो उम्मतियों मज तमिस प्यो الذي نزل الفرقان على عبده ليكون رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن على خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم ويقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأتوا قريشا والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقدر من دماء إن قريش
اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما اللهم يا مالك الركاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة الإسلام اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين ثم آمين Apuzmanınvi gıza banovut Zamoşrovut pazarı cavano Na to khodayani vushi sedutumut O suyi kya thazari jawano Jang badrası manzil sahabani Malayık suz zat-ı pakani Ke man osuy baros tas pyati Se vapran pyati nazar jawano Vıçıt kirdar çol dabi kusu Summati çurkı tas nebi sund Namazi bapak masjidi kunza Maganar çurkı kamar jawano Namazi bapat masjidi kunza Maganar çurkı kamar jawano Hay hası şükü drotla git Behayayı sagna aman Gar muhram mıçtı suçuğu Zalan panini kabar cavano Apuzmanınvi gıza banovut Zamoşrovut pazarı cavano Sari hamdü sarah Sari tarif tasla şerif khurayis Yusamdan hülçü sazahva Şerik aslı münazzat-ı pak Sıfatın andar
تمام چیزن اندر شریک تس ٹھہراون زخ بیٚیہِ پٔرِو درود یم واتنٲیِن اللہ تعالی سٲنِس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم درود گزراونہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ کتاب المناقب چھُس بہٕ وٕنکٮ۪ن پران یُس باب کوٚر امام بخاری اطر اللہ یعنی کہ انصار صحابن ہنز فضیلت ات ونان چھ کتاب المناقب باب گن امام بخاری امکی کے الفاظ مبارک کر میں بیان کس امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری اطر اللہ مرکزہ بار بار ونان منت عالم اسلام تم پت یعنی امام بخاری نے درج کتاب کر تم پت مسلمان منت کہ یہ کتاب گئی شایا یہ کتاب آئی بروٹ کن آج شکان حدیث مبارک پرس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیت کھلاو صحیح بخاری کھلاو جلد نمبر 1 کھلاو صف نمبر 10 میں ون اک دہ آز تہ ون یم بخاری ترمیزی ابو داود یم گسن گھر پتہ ہور کھسان یا کمرس من بیہوان اتہ کھلاوان بخاری زن کرخ رسول خدا سن دیدار صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری بیان کران دعا کے لڑے وش میں خوابس مزبط زن سری مبارک طرف بہت رسول اکرم صلی اللہ خوابس مزبط میں امس بروہ مبارک سواب کران رسول اکرم صلی اللہ آموزی جانور ما بیئی روی مبارکس بیٹ بالفاظی دیگر مشمائی محمائی کان جانور مائی اللہ اکبر تارن یہ چھن تارور فرماوان یہ بیدار گوس معبرین سج کرو ملاقات یم خوابن یم تعبیر اس ونان تمن سج کرو ملاقات ای خوابس تعبیر ونن والیو میں ون تو میں وچ خواب از رات کیت یت بٹ اللہ اکبر خوابس تعبیر ونن ول دی کیت اس اور خواب وچن ول دی آج خواب وچن ول دی یتوی تعبیر کرن ول دی کان کرہن کات لوگ تاونس اے میں آگوس اے کرہن کات بنی نا سفید بنی ناز پیرن ونم کرہن گچھی آسن تاون پہ اس ایمانس مش بار بار ونان پنی گھر کی قرآن مجھ رب گواہ مت گست تیز بنا گسان تیز مش رسول اکرم سنجم الفاظ پیوان کرمازی چھنان چھ انسانس معبرینو خوابس تعبیر ونن والیو خوابس ون تم تعبیر جناب سری مبارک تلبیر امس واو کنان رسول اکرمانس خوابس تعبیر ونن والیو ونس ای خواب چھن والیو ان قریبی کرکس احادی حدیث مبارکن عظیم کتاب جمع صحیح حدیث انکس شایع کرف دنیا اسمانس تی سب دیوٹ یم ضعیف حدیث تمن دکھ ٹکر یم سے شایع کتاب کر حدیث مبارکن جمع کرت اور پت کرک سے کتاب یہی گئی شخصیت امام بخاری امی اونمت حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب المناقب حضرت انس بن مالک کرہان روایت فرماوان انس بن مالک
يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة قريشا دبا يلي فتح مكة سمجھو بس اللہ تعالیٰ کریں غزہ سے فتح انشاءاللہ آز کریں فلسطین سے فتح انشاءاللہ آز کریں کشمیر سے فتح انشاءاللہ انس بن مالک بیان کران یلی فتح مکہ سمجھو اسماعیل غنیمت اوز جمع گوموت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نیش سوری ماں یہ دیتو قراشن یہ دیتو مکہ کن صحابن انصار صحابن یہ دیتو تمن یہ ہجرت اس کرمس یہ مال غنیمت انس بن مالک بیان کران واللہ ان هذا لهو العجب انا سيوفنا تقطر من دماء ان قریش انصار ابو سوری مال کر خرچ مہاجرن اندر حضرت رسول اکرم انصارن دتک انصار گئی مدینہ صحاب مہاجر گئی مکہ صحاب یعنی یہ مبوس یہ مطلب یہ عجیب کات بالفائز دیگر کیاز بوگرو وک یمن اس کیاز دتک اسے ونی تلوارن چھ خون لٲرِتھٕے اسے ونی تلوارن ہندین کتن پھر کھنہِ ٹیک چھ بون وسان اسے جہاد کر فی سبیل اللہ اس وی غزوہ بدرس مز شریک سپدے اسے جگوی غزوہ احدس مز شریک سپدے سانین تلوارن چھ ونی خون لٲرِتھٕے اللہ یہ ون انصار یہ ون وغنائمنا ترد علیہم یہ ساس حاصل کرمال غزوان اندر استیز غزوس میں شریک یہ بوگرو بکسوری مہاجرن یوت ایز دیتکنے انصارن دیتکنے فبلغ ذلك النبي فدعا الانصار یہ خبر وات رسول خدا انصار بحث کر شکایت انصار وانا اس کیا جو تکن مال غنیمت ماز مال یہ کیا جو بوگرو خبری بہاجر صاحب نیوت شچوت رسول خدا اللہ اکبر قال فقال ملزی بلغنی انکوم بس فرمو رسول خدا انصارو یا اس خبر صحیح چھا تو چھو شکایت کرمس تو چھو کیا تھا شکو گومت صحیح چھا انصار ما ون رافس وقانو یکذبون انصار اسز ابجارو اندر چن تمین پٹ بابا کی دول سے بنا ادو شیریش کٹھن بائے یہ چابزی کارخان سوری معاف کرسو مولوی تیتا معاف کرسو تیمان ہن آپس فقالوا هو الذي بلغاك قال اولا ترضون يرجع الناس بالغدائهم الى بيوتهم ام پر فرمون رسول خدا اور انصار صاحبو کیا تو چھونا یت پر رئیس اس آتا جل گو شکو گو مال کیازی میلیونا کیا تو چھونا رئیس کیا تو چھونا رئیس یعنی مہاجر صاحب سے پانن گر گھن یم مکہ پر گروس تم نا وی عیال تیت یل یم پن گر گھن یم مکہ شریف وٲتمٕتۍ فتح مکہ نا سپدیومُت یم نا پن عیال ترومُت اتی فتح مکہ سپدیو مال دیتنکھ رسول خداے نو تُہۍ چھِو نا یتھ پٮ۪ٹھ رٲسۍ ییٚلہِ مےٚ یِمن مال دیُت ییٚلہِ یم پنُن گر گژھن یم نِن پنُن گرٕ مال
مالی غنیمت ات پر چھو نہ رئیس ییٚلہِ أمۍ گھرٕ پنُن گژھن یِم نِن پنُن یِم گژھن مال ہٮ۪تھ یِم گژھن پنُن گھرٕ دولت ہٮ۪تھ مال ہٮ۪تھ باربس اَمہِ پتہٕ فرمونکھ وَتَرْجِعُونَ بِرُسُولِ اللہِ إِلَّا بُيُوتِكُمْ ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ گھرٕ گٔژھِو مکہ آے یہ مکی صحابہ یمو ہجرت کر تم آئی نا مکہ شریف تمن تک مال تمو تو پن گھرن مز مال گئی پت کوکر مدینہ شریف کور یہ فرمونک رسول خدا یم گھن مال پن گھر تراون تو نیران یعنی وہ تھی گھر گھس کوکن گھر گھن مدینس کو چک نا پتہ مکہ پہ مدینہ واپس یعنی تھی گھر گھسو تھی نیزون ست محمد رسول اللہ یمو نیو پن گھر ست مال تھی نیزون ست محمد رسول اللہ لو سلكت الأنصار واديا أو شيبا لسلكت وادي الأنصار أو شيبه أنصارو یمی گاٹھی کنتی پکیو یمی وادی کنتی پکیو تپر پکیو پت پت محمد رسول اللہ یعنی بچو تایی ست اللہ اکبر یمو نیو مال توی نیون محمد ونی مکس مز بہن رسول اکرم زاو کت مکس مز ژتجی وری کت مکس مز تم پہ 13 وری کت مکس مز مگر ون بہن یپر یپر انصار گھن تپری تپری پک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرن دیتو مال یم دن گھر ییٚلہِ تُہۍ گٔژھِو گھر تُہۍ ؤنزیو گھرِکٮ۪ن اَسہِ اوٚنوُ محمد رسول اللہ صلی اللہ مکس منز فاد کرنخ پاک ذاتن مکس منز فاد کرنخ پاک ذاتن مدینس منز وچھم قیام چونی مدینس منز وچھم قیام چونی بوند ہے زو پنن نور جبین بوند ہے زو پنن نور جبین واللہ شم در بدن امار چونی واللہ شم در بدن امار چونی یسی ناس امار فکر محبت کم سند کمس رسول خدا مکس منز پاد کرنخ پاک ذاتن مدینس منز وچھم قیام چونی رسول خدا وہی ہے تو سوز نہیں حضرت جبرائیل ملل کوتا چھم فرمان چونی ملل کوتا چھم فرمان چونی اثر کوتا چھوئی ات جانیس کلام مدر معرفت چھوئی فرقان چونی اللہ اکبر یہ گئی انصار ہز عظمت فضیلت انصارو یہ گو واش مال دتک مہاجرن یمن دیتو مال تۄہہِ چھُ پتہ پتہ محمد تُہۍ نیٖزیون واپس بیٚیہِ محمدِ عربی
گٔے انصار گٔے انصار اوے یہ گوٚنمُت امام بخاری باب بخاری صدر باب گوٚنُن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ہجرت لکنت من الانصار بیان کو رسول خدا یہ باب گوٚن امام بخاری بابس تھوٚوُن یی ناو اگر نہیں بہ ہجرت کرہا مکہ پٮ۪ٹھ شوق اوسُم ذوق اوسُم بہٕ گوٚژھُس آسُن مدینُک بہٕ تہِ بنہا انصارو منٛز بہٕ گوٚژھ انصار آسُن مگر مےٚ کٔر ہجرت یعنی کہ ہجرت کٔر رسول خدا یہ باب گوٚنُن امام بخاری ان حدیث مبارک کتاب المناقب کھلا حدیث نمبر 965 سند واتان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لو ان الانصار سلکوا وادیا او شیبا لسلکت فی وادی الانصار انصار صحابو یمی وادی کن یمی گراٹھی کن یمی علاقن تی پکیو تپرینی تشریف محمد رسول اللہ بالفاظ دیگر پت چھو رسول اللہ یا پیر پکیو تپرینی یمی گراٹھی یمی وادی یہ انصار نز عظمت یہ انصار نز فضیلت خبر اس گوست قیامت کی دو فرماون چھو میانی امتی مز انصار فرماو یا پر تُہۍ پٔکِو تپٲرۍ پکہِ محمد یا حدیث بار فرماون رسول خدا مگر بہٕ چھُس دپان میون کردار وٕچھِتھ گوٚژھ نہٕ قیامت کی دو فرماون رسول اکرم مےٚ چھُنہ کردار یُتھ ابزس مز ولنہٕ آمُت دھوکھس مز ولنہٕ آمُت بد کرداری مز ولنہٕ آمُت دم چون لگہِ نہٕ اہل حدیث ونُن تہٕ حنفی تہٕ شافعی تہٕ حنفی وغیرہ ونُن یہ دم لگہِ نہٕ کردار گژھِ آسُن کردار گژھِ آسُن امت فرمونک ولولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار اگر نے ہجرت آسا کرمت رسول اکرمان صلی اللہ علیہ وسلم تیل کراب پسند بگسا انصار کیو افراد و منزبنون میت گیس وانین انصار اللہ میت گیس وانین مگر ہجرت چھم کر کم کر ہجرت رسول خدا کوڑو خز مکمس کوڑو بس لڑائی سکولو لا الہ یت لا الہ الا اللہ کشمیر کے مسلمانو وانگن واری منائی یت کشمیر کے مسلمانو امس رسول اکرم اس پر تہمت خلقت ژاسُک امتی رسول اکرم ژاسُک رسول اکرم سُنٛد امتی ژےٚ کٔر نجوسن ہٕنٛز کٲم ژےٚ کٔرٕتھ یہوٗدن ہٕنٛز کٲم مُسلمانو اوترٕ کٔر نارس پرستیش نار نژان نژان اوس کانٛہہ ڈسکو کران خبر ژےٚ ما ؤنی قیامت کہِ دۄہ یہِ نہ چھُنہٕ میون اُمتی أمۍ کٔر نجوسن ہٕنٛز کٲم أمۍ کٔر یہوٗدن تہٕ نصارانن ہٕنٛز کٲم اچھ مقامہ اوترٕ آواز بوزن واجا اوترٕ حنفی ونن واجا اوترٕ اہل حدیث ونن واجا کتِچ جوڑ کردار
ات کرنم فیس بک بچھاس پتا نارس پوزا نار زالن یم نار نش پناہ اس منگان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکوت نارس گت معاف کس یہ کس دین اش مقام کے تمر بزرگن چھس ونان یہ کس دین اش مقام گسن والن چھس ونان یہ کس دین از دیتو حاجت تہ ناراض کرون خدا تو رسول خدا سے مسلمانو اش مقام صدر نازانن والو خبر تمام ولی قیامت کی دعا یہ چھوڑ میانو امتیو مز تاون پیوئی تاون پیوئی تاون پیوئی یہ سب تم دو باندو گو یہ سب ولی شمیانو امتیو مز تمس پیو تاون تمس پیو تاون اور صحابو اگر میں ہجرت آسی اکرمس باگوس یا سار بجگوس انصار فردو منزبانن فقال ابو حریرہ رضی اللہ ما ظلم بی ابی و امی آووه ونصروه او کلمت اخرى ابو حریرہ لوگ عرض کر یہ آیز میون مول موج ودر میاجرس لوگ یس میون مول موج بلائی آیز میون مول موج ودر ودر ناراج مبارک میں آگے چی قسمت آسن باز بوزن والی اگر چین جوانی تو مول موج لگی چون بلائی میون پتر رسولی اکرمس دنیا گوئی کامیاب آخرت گوئی کامیاب ایمان لگی شوف ایمان لگی بچی اس ایمان پر مجھ لا الہ یہ لگی بیٹھ اچھی شوف کر یعنی چون مول موج تی ایمان یعنی چون پتر تی لگی بلائی یعنی چون جوانی تی لگی بلائی امس رسول اکرمس ارمان از دل چمن نیرانی سرداری عالم نیشن کری نارود آگاہ تمنا ونیا سوز تم سوری جوانی دکر تم آستان عطا عرشو آنے کھاؤنو تستی چاونو تستی دنیش ہر کم فیصل دی کرتم عطا ام پت کیا چشمن چھمونی گاش ام پت کیا کٹن چھمونی ہوش ام پت کیا ونی چھس حقان بوجت ام پت کیا کریم خدا عطا وامن کیا کری عطا نون کیا کری عطا مگر اختم نرودم ارمان از دل شمن نیرانی سرداری عالم نیشن کری تصدیق دل چوم دنیا چفانی سرداری عالم نیشن کر ابو حریرہ عرض کر آیس بیون مول موج ودنے آیس بیون یونی ودنے تائناز یہ نو کتھا ونونی یا رسول اللہ تیجو بار بار انصار فرماوان یا رسول اللہ ایزنز ونون بار بار شو فرماوان بار بار شو فرماوان یم چھ میری مدد امو کور میں مدد امو کور میں مدد تشریح کا حدیث امی جماعت کو تمنا کران رسول اکرم بگس آسن انصار یہ چھو کھل ثبوت کہ اسلام اور قرآن سچ سچ قیامت کی دوستان انصار ناو زندہ آج سی یہ انصار وچوک
تم چھ دینک مددگار اللہ تعالیٰ فرماوان وچھو کتھیس انصار مددگار اس مہاجر صحابن مددگار اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیز بہ ونا یہ ونک عرش پر اعلان رسول خدا یہ کنس عرش پر اعلان اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ حشر آیت نمبر 9 ربن کر بیان والذین تبوؤوا الدار والایمان فی قبلہم مدینہ منورس اندر مہاجرین اوت واتن برو یا رسول اللہ مدینہ سمز مہاجرین واتن برو تاتی اوس انصار و ایمان انمت یا رسول اللہ قرآن مجید قائی کریم سن مہاجرین مدینہ کا سن تاتی اوسی انصار و ایمان انمت یا رسول اللہ تیرے ساتھ مہاجروں بیون ایمان انمت یہ چھن کات چیئے مہاجروں پتہ ان تمو ایمان گوڑن مہاجروں ایمان مکس منس یہ کیا فرماوان اللہ تعالیٰ جت امی اندر چوناد تینجو دلو اس قرار رتمت یا رسول اللہ اس وین اور بھائی اس کرو بھائی چارہ یہ گو ایمان ونی اس تمن شیچ وات رہی اور چھ بھائی پکن وج اور چھ بھائی تینجو دلو اس قرار رتمت اس کرو پنجن بھائین مدد یہ گو ونی اس مہاجر مشورہ کران انصار ووس ایمان یہ تو یوت نا تم واسم مسجد تے بنائی مس یا رسول اللہ یحبونا من حاجر الیہم یہ مدینہ شریف لوگ چھ محبت تھاوان تمن لوکن ہون یمو ہجرت کر یا رسول اللہ صلی اللہ یم چھ مہاجرن سے کران انصار ولا یجدون فی صدورہم حاجتان مما اوتو مالی گنی مز یہ کیسا دن یوان چھ مہاجر تم سن تم پنس دلس اندر کن قسم طلب تو رغبت محسوس کران بلکہ چھ زیادہ محبت تمن بٲگراوان بلکہ چھ تمن زیادہ چاوناوان یا رسول اللہ تمن انصارن ہز چھ حسد گژھان تم دپان کھیین مہاجر دپان اس کرو محبت یمن دمو زیادہ یہ قرآن ونان وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تات اندر چھ تمنی مقدم زانان تو ترجیح دیوان پنن پانن پیٹ اد استن یا مت استنک پانچ فاق دیوان مگر مہاجرن چھ چھاوناوان تو چاوناوان یا رسول اللہ ان چھ ترجیح دیوان مہاجرن نہ کہ پنن یہ ایمان اونمت دلن اس قرار روٹمت اور چھ بٲین وٲلۍ اس کرو یمن سۭتۍ یہ کورُکھ ذہنس منٛز قرآن دِژ گوٲہی یم دپان أسۍ روزو فاقٕے مگر مہاجرن بوے چھاوناوون تہٕ چاوناوون یی گٔے انصار بھائی چارہ اکھ أکِس مدد بوے زار ژےٚ کھیٚیَتھ بٲیِس تہِ وراثت آز پور میں جمعہ فلن جائے او مز ژےٚ بیٚنہِ وراثت کھیٚیَتھ یہ کُس دیٖن ہسا تتھ جمعہس ونہِ بوزکھ ہسا تتھ نماز پرنس
بٲیس انصار ون ہور پکانی دلن اس قرار روٚٹمُت دپان یم بٲے پکن وٲلۍ أسۍ روزو فاقے مرد گۄڈٕ کھیاوناووکھ اکھ أکِس مدد بایی چارہ اکھ أکِس بوے مانُن مدد کرن ہمسائی بوے رشتہ دارن سۭتۍ ہمدردی سلوک یتھ ونان چھِ حقوق العباد ات ونان حقوق وارٕ تھٲیزِ یاد اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ نساء آیت نمبر 36 کھلاو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماوان وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بیٚیہِ کر عبادت کُنِس خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ مہٕ ٹھہرٲیِو شریٖک نہ عبادتس اندر نہ خاص صفتن اندر یہ چھُ قرآن مجید وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیٚیہِ کٔرِو مٲلِس ماجہِ نسبت احسان کیٛاہ کٔرۍزیو کٔمِس مٲلِس یہِ حظ چھُ قرآن مجید ییٚتٮ۪تھ ژٕ قرآنس منٛز لبکھ کہ میٲنۍ کٔرِو عبادت تٔتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھُ لیوکھمُت پروردگارن وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان یہ خاص مقام اخ مٲلِس ماجہِ ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ پنٕنۍ ذکر کر میٲنۍ عبادت کٔرِو سۭتۍ لیوکھنس وَبِالْوَالِدَيْنِ یہ چھِ خاص عظمت مٲلِس ماجہِ تھاوُن سُہ مول الگ ہیٚرِ کَنہِ پتہٕ یی زِ فاروق صٲبُن واز بوزنہِ فاروق صٲب کُس چھُ پتہٕ گٔے زِ تھدٮ۪ن عالمن ہُنٛد نہ حظ مےٚ پٔرٕے نا فلٲنی اوہو ہو 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 ترٛٹھ تا کوٚرنکھا نیس تہٕ نابوٗد پروردگارِ کریٖم ژٕ چھُیا مول ہیٚرِ کَنہِ ژےٚ چھُیا جوٲنیت گُمنڈ ژےٚ کیٛاہ تہِ گرِ کٔلِتھ چھُ قرآنِ مجید اِنکار کران وَبِالْوَالِدَيْنِ اکھ کٔرِو میٲنۍ عبادت کُنِس خۄدایس بیٚیہِ مٲلِس ماجہِ گوٚو اکھ گٔنٛزرٲیِو وَبِذِي الْقُرْبَى بیٚیہِ کٔرِو احسان ٲشناون سۭتۍ ٲشناون سۭتۍ کٔرِو وَالْيَتَامَى بیٚیہِ یتیٖمن سۭتۍ وَالْمَسَاکِیٖن بیٚیہِ مِسکیٖنن سۭتۍ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ بیٚیہِ نزدیٖک ہمساین تہٕ دوٗر ہمساین نسبت ہمساین سۭتۍ تہِ رُت سلوٗک دوٗر ہمساین سۭتۍ تہِ رُت سلوٗک وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ بیٚیہِ تس رفیٖقس سۭتۍ یُس نکھٕ آسی آسان یُس لرِ لوٚر آسی پکان ییٚمِس سۭتۍ کلوز ٹٔرمٕز آسنَے آسان آز سُے وۄگُل ژٹان دیُتام بہٕ سٲلِس پتہٕ تھٲیزِ ریش تُہنِس تانۍ کۄٹھٮ۪ن تانۍ تہٕ تُہنِس تانۍ تھٲیزِ ریش آز چھُ مودیَس تہِ ریش گوٚژھ نہٕ بہٕ تٔمۍ سُنٛد الفاظ نیٖرِتھ کینٛہہ فرعونس تہِ اوس لوٚگ کتھ چون یُس نرِ پھیوٚک آسی احسان یتیٖمن مسکیٖنن رشتہٕ دارن وَبِالْوَالِدَيْنِ پتہٕ وٕچھِ یِم صفت چھِ اَسہِ فی الحال معاف کٔرۍزیو انصار ٲسۍ مددگار مگر ییٚتہِ تھاو مےٚ بیٛاکھ پویِنٹ اکھ یہ چھُ اہم پویِنٹ وابنِ سبیٖل بیٚیہِ مُسافِرن نسبت وما ملکت ایٖمانُکُم بیٚیہِ غۄلامن تہٕ کنیٖزن نسبت غۄلامن سۭتۍ تہِ ٲسۍ احسان کران خبر غلط گرس منٛز ما آسی کانٛہہ غۄلام نوکرا ووکرا یِم دال آسس ژٹان دالہٕ ژٹی قیامت کہِ دۄہ تھٲیزِ خیالس منٛز غۄلامن سۭتۍ ٲسۍ کران
کنیزن سے سلوک کرا. انس بن مالک فرماوان 10 ورین گزورم رسول اکرمس بازر کامہ زہ چھنم کورمت. ژٕ أمس غلامس دال ژٹان اس گرس من چھ مہنیو آسان تم بچور آسان پھسیومت. یا دکاندارو یا ملازمن سۭتۍ گژھِ نرمی کرٕنۍ. ییٚمِس سیلز مین 2-3 آسنو نرمی گژھِ کرٕنۍ. یہ نہ دال ژٹیوکھ اچھی قرآن ونان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سمجھو جلوگر بنی نوع انسان ہدایت قرآنی تعلیم کے ذریعے ہدایت گامزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا من ہچنو نک لسن تو بسن دنیا من ہچنو نک روزن دنیا من ہچنو نک پکن کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین سے تعلیمات امی لحاظ دنیا من امتیاز خصوصیت امی لحاظ دنیا من امتیازی خصوصیت تمام عالمی انسان سردار محمد. یہ مت سے پتہ یہ کیا ہے زواجشات تمام انسان امتیازی خصوصیات کمس محمد سید عالم سند عالمی باز جائز آز ہچناوت آز ہچ دنیا مز آئی اور تمو دس توحید چی تربیت دنیا مز توحید یوت فرموک نا مکن ون لا الہ یہ تو یوت نا خالق تو مالک رزاق چو ذات ذوالجلال حضرت یہ تو یوت کور نا بیان رسول خدا بلکہ ہچنے تمو تعلیمات مالس ماج سی سلوک رشتہ دارن سی سلوک قریبن سی سلوک ہمسائن سی سلوک تمام انسان سی سلوک غیر مذہب پنن اہل اسلام سی سلوک بلکہ کور بیان غیر مذہب انسان سی کس سلوک کریو یہ ہچناوان محمد رسول اللہ. یہ ہچنائی نیچے دنیا سماز اوے آئی امتیازی خصوصیات عطا کرنا محمد. اگر آز یت ولدس منز کان ملک پریزیڈنٹ صدر ساری ژور واللہ چیلنجن سو ونان گنڈر میں آز ہتھ کر پروائی چھنا تمام ملکن ہی پریزیڈنٹ صدر ژور سب کے سب چور ہیں. من گژھِ نہٕ کرسی راوٕنۍ سعودی عرب کے سلمانس تہِ گژھِ نہٕ کرسی راوٕنۍ. یہ ما چھُ سوٗد یِمن مازوان بغٲر ابو جہل تہِ اوس مکہ شریف مگر کردارا گژھِ آسُن. ابو لہب اوس مکہ شریف مگر کردار گژھِ آسُن. آ ایمان چھُ پننہِ جایہِ تتھ چھُنہٕ شک مگر کردارس منٛز چھےٚ کمی. وچ امتیازی اوصاف اگر آز یا دنیا منز کہنا یمس امتیازی اوصاف تیل آسان ونکن دنیا منز جنگ چلان مگر محمد یہ ہچناوان فرماوان پنن سۭتۍ تہِ کٔرِو رُت سلوک غیر مذہب لُکن سۭتۍ تہِ کٔرِو. یہ تو یوت نا فرموک یس پنس ملکس مز ملک نبر یمن سۭتۍ ہچناوان طریقہ کار محمد اوے آئی امتیازی اوصاف عطا کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام چھنہ صرف مسجد مز روزن فاروق صاحبن پہ 5 وقت نماز خبر کس بنیو یا امامت یا خطبہ یا باغ. اسلام چھنہ مسجد مز اللہ اکبر وقت دراو متقی دیندار
اگر مخلوق ست کرت استعمار کرت تیت طریقہ ہوت نہ پنس مسلمان بٲیس سہ طریقہ ہوت نہ پنس بٲیس اس حکم کرنے رسول خدا چون متقی آسن چون دینداری آسن چون نماز روزہ حج سوری ضایع دعا لٹہ مسجد میں تشریف فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک کرا شرک حیاتی مز مغفرت اللہ تعالیٰ کری معاف مگر بچے تمی چیز ذکر کران اگر ژے دنیاس مز سہ کورت اگر خانہ کعبس تراوک گلاف پان اویزان اللہ تعالیٰ کری نہ مغفرت یہ نوسور چھ مسلمانن مز یہ دود چھ مسلمانن مز یہ بوڑ دود چھ مسلمانن مز بچے ونا اگر شرک کرک حیاتی مز جعال ربس آگاہ میا گو شرک بس معاف منگ آگ کری مگر بس تمہ چیز ذکر کران اگر خانہ کعبس تراوک اویزان پان کیا کری مغفرت کرنے دعا لٹس مسجد مز تشریف فرما رسول اکرم صحابن جمع گفیر چاہت صحابن جمع گفیر چھ تشریف فرما اتی فرمونک صحابو اللہ اکبر تھی چھوا جنت حسان حاصل کرن صحابو جنت چھوا ضرورت صحاب سب گئی تھوڑ ویتھت عرض کرک ونی حض مول تو موش آیا سانی پتھر لگی از بلائی سانی جمجی لگی از بلائی ایسا چھو جنت ضرورت یا رسول اللہ فرمونک صحابو تن دی تو میں دون چیزن ہی ضمانت دل دی تو میں دون چیزن ضمانت ول ضمانت چھو جوان ول ذمہ دار چھو محمد رسول اللہ چاہ کری اللہ تعالی جنت عطا مگر تو دی تو دون چیزن ضمانت اللہ اکبر یم لگ عرض کا دی کبھی حض چیز یا رسول اللہ دبنک آگ دی تو پنی عزت چھ ضمانت پنی عزت چھ اس تھی دزا پنی عزت ضمانت اس کور عزت نیلام ڈلگیٹ اسمس اش مقام کیا کور پنی عزت نیلام نار زالان زالان مین کور چھ عزتس تو عفتس پامال کران نشات شال مرد بھاگن پتہ یم جمعہ دہ نماز پڑھنے بلائی لگنی میں یا کن تہ مسجد صحابو دون چیزن دیو ضمانت اگ دیو پنہ عزت عفت ضمانت جنت کر وعدہ بیئی دیو میں زبان ہی ضمانت زبان اگر یہ من دون چیزن دی ضمانت دس مل ذمہ دار چھو ضمانت چھو دیوان رسول اکرم دون خاطر چھو واجب جنت میں دیو دون چیزن ہی ضمانت نماز ہز نا نماز چھو پڑھیں ارے بھائی نماز فرض ہے قرض نہیں فرض ہے زکاة دین یہ فرض ہے مگر دون چیز ہے دعا کے لٹے اس پنی زنگش مبارک سنک دہانس مز رسول اکرمن پر صلی اللہ علیہ وسلم زنگش مبارک ادی کڑک پنن زبان مبارک نیبر لگی اس تا زبان بلائی لگی اس تا دہانس بلائی چنو رکھا زبان مبارک کڑک دیو انگشت مبارک سے نیبر
دویمو مشتمار کو سدرتک نیبر یہ زبان صحابو یمچ کریو حفاظت یمچ کریو حفاظت تہندِ خاطرٕ چھُ جنت محفوظ جنت ضمانت چھُ دِوان رسول اکرم صحاب صحابہ کو تھوڑ وچھت دنس فداک ابی و امی یا رسول اللہ ادس وقت میں حضم والک موش میان رسول یہ زبان تی جنتس کازوات یہ زبان تی جنتس کیا وات یا رسول اللہ فرمود رسول خدا صحابو یہ قیامت کی دو حساب لئی یہ روب خدا کری یہ حساب لئی یہ حساب کی درس آئیش لگمت فرمود صحابو یہ حساب کتاب لئی اکثر لوگ اثر جہنم مستمن آئیش وجہ زبان اکثر لوگ زیادہ آئیسی تعداد جہنم اسمز یمون پنی زبان آئیس کرمس حفاظت یم زبان سید آئیسی مسلمان بیکس تکلیف ور یم زبان سید آئیسی لکھامس مسلمان اس قدم اتفنان حقوق العباد یہ حقوق العباد تسمز میں پر عرض اگر شرک کرک اللہ تعالیٰ کری مغفرت مگر حیاتی منزل سے مغفرت اگر یہ گناہ کرت کیا کری نہ مغفرت پروردگار حقوق العباد یہ امکاس باعث تک ظلم کر کنتی قسمک آبرو ریزی مال چھوڑنس لیک کجنس اگر تم دنیا اسمد آئیس تات خونس مغفرت کرس نا بلکہ کرک پروردگار لیکارن و علس یمس لیکارن امس کرک کھڑا یمسز عمل پلنا یمس یمس لیکارن کرمس یمس لیکارن ولس پی قیامت کی دختاون ات ونان حقوق العباد ات کرا بہ واش مگر وقت ووت یہ بیمار چھ مسلمان اخ سن عداوت لکھ اگر آز تان چھ کنسی مسلمان بھائی سے عداوت تراو واللہ اگر نماز روز زکات چون سوری چھ ضائع اگر نہیں چھ پنس بھائی سے رت سلوک بس اگر نہیں کرت لکھ کرتس ام سن بغض یہ چاز دوری کران سلام السلام پتما پڑی اجاز گیا محمد رسول اللہ اِنَّا لِلَّهِ حقوق العباد چھو زبردست اہم پوائنٹ اگر اتمز کیں اوسی کمی پیشی عمل ضائع نماز ضائع روز ضائع زکات ضائع نماز سوری ضائع اور مغفرت کرین پروردگار دنیا سمجھ اگر خبر کو دوست رات سوز مغفرت مانگ یہ تائن پانن بوئی چھ پریز پڑی بوئی مسلمانو مسلمان بوئی زانون مسلمانی ونان رد خوی تاون اتونان مسلمانی یہ انسان اکس مسلمان سے رد افشو سلام دیکھ مصرت کر سلام بس بلا یہ لگی من بایا ونمیا جگر چانن عملن چانن نمازن شوب یل سے پنس بائی سدرت سلوک یہ سلوک انصار کور پنن مہاجر دل مچراونک دم پکان چھوڑ پھاک لگن انصار مگر مہاجرن دمون پھاک دن عداوتن ژٹمت آج چھو مولوی زیادہ عداوتن ژٹمت گوا مولوی کن جائے امس دیت اللہ تعالیٰ رت توفیق بیاکھ مولوی چھو زنگ ژٹان اپُز ونان
یتس ونو گنے چنے کم مولوی ونکن خطبہ آسنو دیوان یتت بے متعلق قسم رب سن عظمت قسم تمن ون مے برونٹ کن یہ کتیا چھو تو یہ ذات نفر فل تنظیم یہ برونٹ کن یور اکی نفر فاروق احمد قسم چھ رب سا اگر اکس سوال جواب دراو غلام بنت روز بے من مے پت کن پت برخلافی بے خاص کا ممبرس چھائی نہ حقوق العباد تہ علمیت معاف کرزم عمل ضائع باقی گو آئند انشاءاللہ ان مسجد خاطر سوزمت بیون واریاہ یوان آئی 500 ہتھ زت ہتھ ایک بھائی ونم دمن حمل بور پروردگار تسنس حملس کر ضرورت پروردگار یم بے اولاد چھ تمن دے اولاد یمن اولاد چھ تمن کر رچ انشاءاللہ تم رچزک پنی فطر تم رچزک عذاب زہت ربی 20 ربی 500 ربی دعا خطر پروردگارہ یم حاجت سو حاجت کر خدا نیک مقصد کر خدا نیک مراد کر خدا یمو ونم دن واری ہو من سب ات پر چواقع پروردگار کریم یہ خان کر آباد تو ان خان کرنا آباد یم خاطر جتو ہم بیمار داری قرض داری 500 ملنم اکی بین کرنم گئی فون تم سن خان داو نماز یوانی پرد جمعہ دمن ناری حض لوگ مراد دا پوتر فیکچر گو دمن پین چھئی تراؤ تسا یمس ون ہے دوس نیر حکم مہربانی کرت مستورا دار کن وچن چھن جان رسول اکرم یوت پتھر خطب دیوان اک ڈون واجن اس وچھان بے سوز 50 بے سوز ہاتھ بے سوز 50 پروردگار یم حاجت سو حاجت کر خدا پلوان پڑام فون دم مول سب بچی چھ بیمار آج چھ کرنم یم ست پتمی جمعہ میں وون دم سوچ ٹی ڈی سس پران غالبن ون می تی اوت تمن مو شاید تم کینسر پروردگار تسن زادی زداوا سان دادن زداوا سان مرزن دی شفا بیک عزیز محترمن پنن یم محل عزیز شخصیت یہ ساری عزیز انشاءاللہ لکڑ بڑ عزیز امی شبار کار بچس خاندر چلان چھ انشاءاللہ دعوت چھ دین انشاءاللہ پروردگار کریم منگان سی امس ان سو شاد انجام انشاءاللہ پروردگار امس ان سو شاد انجام انشاءاللہ بے اس یمی مالک عزیز شخصیت یمیت مسجد وائس پریزیڈنٹ ونکن بیمار اس دہلی اس آئی اوتر انشاءاللہ پروردگار کریم تسن زادی زداوا سان دادن زداوا سان مرزن دی شفا بے سوزنم ہاتھ بے سوز میں اکہ ہم شیرن سچ میں پرد جمع دیوان 10 روپی آز دبن آز ددمے ہچن پریشانی اسم اللہ تعالیٰ کرنم غم تو خم دور بس آز کرنے چون غم تو خم تی دور آز کرنے پریشانی دور آز کرنے لاچاری دور آز کرنے تنگ دستی دور بے آمی یپر 500 روپی زکریہ جان چھو بار بار بوزان پروردگار کریم تسن زادی زداوا تسن مرزی شفا سان دادن دین داوا پروردگار کریم تس کر عمر برکت پروردگار مول موج پوش راوس سو پوشن مال سماج جدس پروردگار شفا پروردگار ڈاکٹر ہنچو ڈاکٹر پروردگار کریم آز دی سان دادن دی دوا سان مرزن دی شفا
بیام عید اک بزرگا گھر دن مکان ہوت علی قدل وچ اسے اور اچن اس کیا کرن اس پرو بانگ اس بانگ چھن پڑھیں البتہ نماز نفل نماز پڑھو پنن گھرن مز نین مکانن مز سورہ بقرہ کریو تلاوت اللہ تعالیٰ کری خیر برکت شاہ امی دتنم 2000 رۄپیہِ مسجد خاطر پردگار کریم منگان سی کیا ترے چیز گژھن پین مکان جانور تو براند کن گئی خاندار یہ گھس نا پین یہ گھس دعا اس منگان رسول اکرم صلی پردگارا تمس خاندار نش نجات یس انسانس بڑن برونٹی بڑرائے آج تم کور ہم خودکشی کرنا لڑکس بڑھنے چھن اللہ تعالیٰ بچائن پردگار کریم تم خان کرن آباد سن خان کرن آباد بیس بہ اوت راضی قتل گومت اکی جائے فون آم تچم بینے اخ مے بوز اوتر دپان تمس والدے پنہ ماجہ گمت کوتہ تان کال گزریم تس مے کیا چھن پاے مے ون زیو بہ ما تعزیتس تم کڑ چند مز 2000 رۄپیہِ دوٚپُن تس سٕنٛدِ خٲطرٕ صدقہ جاریہ پردگارا للر کرس مغفرت اور نور قبر کرس سان امواتن مغفرت یارن دوستن مغفرت حقن ہمساین مغفرت بیٚیہِ اوسُس بہٕ مسجد اوسُس بہٕ رات اوتر وانس پٮ۪ٹھ مے آو منڈی پٮ۪ٹھ اکھ بوے اکھ تمی پلنو میں 100 رۄپیہِ مسجد خاطر پردگار کریم تہند خان کرز آباد سن خان کر آباد تہند خان کرن آباد یس حاجت زیادہ تھوس چندس امان اتھ کر برکت پروردگار تھوس یہ مز سان ساتھ امانت چھ چندس مز 2-3 جمعن ہند پونس تھپانس ست پردگارا یہ خان کرن آباد تہند خان کرن آباد آمین کریو اللہ تعالیٰ کرن سن خان آباد تہند خان کرن آباد تہند خان کرن آباد اخرس پر دمو سالو ان ساری پن غم تو خم پن مصیبت پن لاچاری پن تندرستی یہ کوت 40 رۄپیہِ اہل عیال خاطر والدہ محترم اہلیہ سابق صدر نور محمد بیگ صاحب بار بار تو ونان اصلی چھس بہ تمی یت مسجد اونمت اللہ تعالیٰ ولنس پنہ رحمتس بیٚیہِ کم بزرگ ٲسۍ تمن سۭتۍ پکان مےٚ چھُ پیوان یاد غلام محمد بٹ صٲب تہِ اوس واریاہ چھِ مےٚ پیوان یاد آز برونٛٹھ 30 ؤری سۄ بہٕ کتھ ونان اللہ تعالیٰ ولن تمن پنہ رحمتس تمی 40 رۄپیہِ سوزن دعا خاطر 100 رۄپیہِ کامیٲبی خاطر دعا پردگار سٲنۍ اولاد کر کامیاب سٲنۍ طالب علم کر کامیاب بیٚیہِ چھُ والدہ محترمس آپریشن نبر نمت ہسپتال نبر ہسپتالس من نمت یہ کور پتہ نیک نبر ون نیک نبر یہ گومت فیل اللہ تعالیٰ بچائن پروردگار یہ ژاے نا رۄپے سیود سو ونان یہ ژاے ڈاکٹرن سو بماگی دول ونان بہ ون سارنی مگر اوور آل چھ ژام ڈاکٹرن نقدی 500 اہل عیال خاطر دعا پردگار کریم تس ذاتی زی دوا تس مرض زی دوا سان دادن زی دوا پردگار کریم تس ماجد شفا کامل شفا عادل کر ساتا تہند دادن دین دوا سان دادن دی دوا ان ساری پن غم خم قرضدار لاچاری تنگ دستی عیال بیاکھ بوے عام تم کور نماز فون مول صاحب لکٹ عیال بہت پٹری پہ بیہمان لال چوک تنگی آئی پردگار کریم پنہ ڈیر کر سیر پنہ ڈیر کر سیر پنہ ڈیر کر سیر بیاکھ بوے اکھ دوٚپُن مول صٲب مصیبت حظ پیو تاون حظ پیو پترس درٛاو دود پترس درٛاو دود پردگارا تسٕنٛدِ ذٲتی زِ دوا تسٕنٛدِ مرض زِ شفا فقیرا مفلسا بے کس غریبا
مسلمانہ اگر فقیر بنی چک آموت مسلمانوں اگر غریب بنی چک آموت لاچار بنی چک آموت والمجید جت نظر نیاز معنی میانی خطر اس کرو دعا مگر چان پانی فقیری پانی لاچاری پانی بیماری پانی تنگ دستیان نظرن تل والاز کری چانی تنگ دستی دور از کری لاچاری دور از کری ساری غریبی دور از کری پنی دیر سیر فقیرا مفلسا بے کس غریبا نیو آسیہا دیم کا بد نصیبا اولاغا یس سری زمینس پر چھینی میو بد نصیب ولی میو پتھر پیومت چھینی کا ولی میو لاچار چھینی کا میو تنگ دستی چھینی کا ولی آز کر تنگ دستی دور آز بیمار شفا آز بین بیمار شفا آز کوئی بیمار شفا آز بائندہ جندوا آز مرزن شفا آز سن طالب علم کامیاب آز سن اولاد کامیاب پرجگار یسی حاجت تسیادہ بوئی چمام نظر پہ یم بائیس پہ دموز صاحب مجھ گویا مسئلہ حال دبر گو مگر ونی چھن تھوڑا ڈر نس آز کرنے تمین مسئلہ نش آزاد نشا ولا از کرنے آزاد از کرنے آزاد از کرنے آزاد وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.